Kecengsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara duan fanstame lapen pini la so video long nali tumhana than ponji la bangki offline PM Kisan Kosonsi ka apply nang jima la so puthak senang than pachini ponik po la son update nali tum kilong versi fan la so YouTube channel la bangki nali tum subscribing on latest update nali tum kilong versi fan belarjan technology hodas tame nali tum tenene pin pen perpon igder non tan de non Kosonsi PM Kisan offline apply nang jima la so puthak le lang polonang lapen chethan polonang tang denon pathek pen chethan polonang ko sonson se la so form ka fill up nang jima la pen a form ko na chi kilongji la pen a so form a logot ko pp document si kenang ji la so details lang polonang la pen chethan polonang ke cheng sinali tum la screen along thek polong ikji nili long do no objection certificate for the purpose of PM Kisan nali tum thek polong ikpola no objection certificate lo PM Kisan farman la pen so no objection certificate mate alla so allo along ko pps on se to ponengi ka fill up ponengi la so details taminali tum thek ponlong ekbo la penali tum matha ta hai la so form ko nachi ke long pol so form nali tum te bohet computer kula long stamel long igji kali polote nali tum msc nali tum area msc afan contact ekon kali polote nali tum agriculture office long dam pen stamel la so form bangke long dam igji la pen la so form nali tum computer kula long dam pen print out ik det nang po la pen na so form la bangke nali tum fill up nang po la so form ka lai pon athela bangke la so no online ben apply lo pulote ho dakke land pata menoteri athema long le pota la bangke kinang sot la pen long le pota ka we tum stame do iko la so aputhak se la offline ka apply je afan la bangke la so lo bangke dak paklang ponik lo la pen la so lo fill up that pen feed la copy pia documents kinang ji la pen kona si ke thonam nang ji la so details ta meni linali tum phanang than pachini ponik po ke cheng si ka fill up process dak lang polona ke apply vek abang phu abang phia men la so dim tok nang po la pen hola ke apply vek abang phu mate abang phi asupo men kalte apiso men la pen asupia men samela so dim tok don ik nang po la pen would like to be declared that I am the absolute co-owner of agriculture land falling under district dak district amen tok nang po la pen sub division nalitum dak sub division konatma la so men tok nang po la pen village town nalitum aromen dak tok nang po ke chengsi ka fill up poneng ji a processor la pen puthot do thula nalitum dak thek polong thu igji I the undersigned at my own will declare that I have no objection if the above mentioned land details is used by Srimate Srimati dak kai apply vek abang phu mate abang fiamen tok nang po la pen kai apply vek abang phu abang phi asupo mate asupi la pen adutar dak amen tok nang po having Aadhaar number la sodim fill up nang po a resident of village mate town puthot da ro amen tok thunang po la pen block nali tum block konat mala so block amen dak tok nang po la pen PO mate post office la tanali tum dak tok nang chikidang sot la pen PS tame police station la konat mala so men tame dak tok nang chikidang sot la pen puthot district dak fill up nang po la tok ik det benefit to avail the benefit of PM Kisan self cultivated farmer multiply ownership share cropper farmers cultivating and about the land rent leses nalitum dak thek bon long ikpo la pela fill up tang at a fit nalitum puthot ka fill up nang lang labang ke signature thumb impression of farmer mate dak signature kalte signature protected to me la ari thumb impression bang dak ber nang pol tip ber nang pol apen dak ka submit nang ji adet tok nang pol apen phone number dak tok do nang ji kinang sot phone number labang ke Aadhaar card pen killing a phone number si tok nang po la pen la po kung dolang seal and signature of GB mate rong sara seal dak nang ikpo rong la so seal theng ik det pen a fit documents kinang ji labang ke Aadhaar card nang ikji la pen ali tum voter ID pan card la pen bank account la pido nang po la pen photo pakni pido nang ji photo epak la bang ke la sodim se papon nang ikpo la pen dak GB round seal theng nang ji la pen photo puthot epak do thulang la bang ke form puthot PM Kisan form doji offline ka apply nang ji form hola so form long si photo epak bang ke pabon nang ikpo la pen hola so form ka fill up nang ji a process tame ni likidam tang a video long than pachini pon ik elo
nalitum hola so form bang fill up nang po print out pen si fill up nang po lapen hola so dim stame photo epak nalitum pabon ik nang po lapen documents labang kinili amon nang thanla pan card voter id aadhar card nalitum bank account labang ke kipidon nang ji kenang sotlo lapen la so a form konatsi ki thondam nang ji ki jogdam nang ji puro tangte nalitum te bokhet agriculture office longle thondam ta chok kali pulote nalitum area MEC afan contact ikon alangli council longan palek po lalo pulote nalitum 100% kelongi a chance bangke do iglo la se pinia video long bangke la so puthak sinili nang ke than pon lo la penalitum la so form jong se nang exi pulote nili fan nang contact ikon ni lista me nalitum han la so form bang nang senik po la penalitum te bokhet computer kula long dampen print out ikon la pen non labang la so PM Kisan ka fly offline ka fly labang ke area tin sikaprek la sinalitum area long non chengboma chengchema la tanalitum bataisi birta enikon jongsi fly cheng ikbom lo pulotangte nalitum prabjin pen fly don ikon la pen jog don ikon la soale non 18 installment labang ke nalitum long don ik pola si prabjin pen nalitum la so PM Kisan la form la bangke fill up pen halitum thonda migon la sipini a video long bang nang ke than ponji la bangke la answer la sonson update nalitum kilong versi afan so YouTube channel la bangke nalitum subscribe igon latest update kilong ji afan berla arjan teklongi hodas tame nalitum berpon igdernon tangde domi thagme kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tame nilhin pen kardom to change